hakim lang sa alang te kilek no ki kem mardor ki pengat ki section but lakem laset ladam dei lai benai nru benai te kisnam lakem iki henry mentang lalap pelen ba katum kedika inquiry lalap ba udon uta unong peniap yau bala white ing no hang ni ka report tingi ong ba habo pira kem ya kita ki no ilam seng balang pila kem ubreu ubad ki ban syok bandat ya ki barjelar ni tang ban syubat barjelar ulah kem bi ilam seng balang dekat no tam le ya kini kinong peniap tingi na le jongi ngi don kata kajing artatin ya kini ke MDE government ngi sutho balada kale kum de hakwi kasi ngatrai ba kanom salia ban shimro ya kajing em kajongi kum ki leaders hapo kasobri new trap nani ki par leader joki NGO Unong elam kasur kabri nyau terap ubak don bok harleng do hapakran shiklat pathai khubor hadin balayo eka kopi juga report jong kajing syasiat ya ubak Chester feel thank you ulong bai kinong elam seng bhalang ka sorkar ka kloy ban kem watang ban bat bar jelaru ndre kat nutam ha ka bakem kinong punya breu lan ye kitu ki padon keti ubak don bok ulong ru bana kalyang joki kidon kajing artati ne kini ka sorkar MDA hak babun kilaburi ki kerteng joki badon keti badi ki bala sakhi ketika jing syasiat yap ubak Chester feel kani kajing ja kabumut ilit ba Chester feel thank you namar ba lapenan kam da kabor ning ba kajing le lemo ka excessive use of powers due to thoughtless and excessive use of power na ba lakum peniam yau ba Chester feel thank you ling ba kata tactical team kabalika te hang tong yu isu ba nakliang jong ka government ling ba konrat mo ka ong ba in sa call explanation yu kulit ni ya kata kan bon jong ka tactical team wan dinaliang jong ni penpau ba ngim sui hap hak ji sha ba pilalam hari lai yo sngo ba utam master A master B udan ti ban punya ladai ban sim kam no yu kini kalau ka jing tawa ka jong ni haipat ni kadang don ke jimbure kam don jimbure isu namang lalap ba ulah keren syai ba ulah pen dan kam namar ba excessive use of force de hak ju kapor nakliang jong ni ngim persya ya ta jing call explanation biang ha bade bade cases bat ka ba nakliang jong ni dawa ba ka first track court kedai ban kle no lane bade bat chimti no ha bade bade case shu ngak ban ong yepi ha bade bat ni ke jingjia mo ngila dawa lesi lakhap slam te ki paralog MLA ki badan hang ni nginam la ban len nadu bangi phasoi ya tu kasih kidesho campaign yu jangi kila don tiba ong bang ngin sorry sikini issue tinggal kwa ban ong ban keren syai bakum ga sen penriu ngilangnya laning ngila thang ban yo snow ya kajing le don bor dong thombor jong ki breu jong ga an hakim lang salang te kilek no ki kem mardor ki pengat ki section but lakem laset ladam dei lai benai nru benai te kisnam lakem iki henry mentang ngilalap pelen ba katum kedika inquiry lalap ba udon uta unong peniap yau bala white ing no hang ni ka report tingi ong ba habo pira kem ya kita ki no ilam seng balang pila kem ubreu ubad ki ban syok bandat ya ki barjelar ni tang ban syubat barjelar ulah kem bi ilam seng balang dekat no tam le ya kini kinong peniap tingi na le jongi ngi don kata kajing artatin ya kini ke MDE government ngi sutho balada kale kum de hakwi kasi ngatrai ba kanom salia ban shimro ya kajing em kajongi kum ki leaders hapo kasobri new trap nani ki par leader joki NGO pasdang panginaya poi mane kuntu naisteng spoboji ngadu natay na po lat ang tay kipulit jila pensenge ingi te da kajing yele bat ngilayo lat bangin yo ban wan ban song ang ni desi ngila persang bangin yo ban rung sate sepo assembly badon ka session ngim yo lat kay ka ba pensusui susu kalong ba angot kinong ilam kijongi badon bok bi ba pasa mas pasa ngila jiet yaki ba kinlet ban don hakani ka session mentak sri bat ngila apply ru yaki pas bat kilayo ru yaki pas bat kindet bat abang ipoy hang ni kulit kilas sartap bat kilam ailat bandrung yaki khot jungi ban sngap yakani ka report bat hakani ka por ka mamta ngi wan hang ni kalong ba
ngibat ya ketu kakular mo kakular nakaliang jong pastorkar kakular nakaliang jong deputy CM ubala kular hakmat ka chat penriu kejungi hakmat kastur kaberi trap kastur jong pat ba un pelat pat ba ya kan ka report menta kasngi ka report ka bala pengkere bala prepare da ka Meghalaya Human Rights Commission lingba uvi vai pay bat kai pat ka ba yo snow kolong ba snow lungo hadu katata ba ya kata ka report ni klaim yo snow bakin bakin ya keren ndrei kilasu wanra kilasu police kata report ndrei ki klaim ya keren lani ya tai habidai bat kani report balawanra hakani ka singi ka pemerintah pasu bedong ba kani hi kadai ka insult ka jingbam respect ya ki patba jongka beri nyu trap jungi but hakani report kumba labatai mane diwe naki press but nagalia ngajungi ru ngidang suyo ngipat yo pa ban kule kasasim katu kane yang iru katu kane por bangin yo ban study lese ki press media ru mane kila pule kindiat kila pelat ba YouTube bangile yo sngo ba hakani report la pendam lot ya kita ki kerteng jong ki pulit la pendam lot ya kita ki kerteng jong ki witness hadian balar xerox denging squad ban bu jingkeli kan haba ubai pai ucarman jong kani ka commission ula aya kani ka report let's say kitu ki kerteng kila don hakani ka report ima mo jong kini ki witness jong kini ki pulit ki badon kti ne lani kinu kita ki he sarkar ki obstar ki baai order banle ya kutu kakam de haba kani ka report pat kala poi pat hang ne po session mentak sngi ngila yosgo ba ki press kila yo mo jingsang ide ban yo sngo swa ka pri jong nyu trap ken ka su pat ken kapan kesan ru mo kat kumba la keren naki press naki media lapan kesan ru ba disiap lamar ba ulatur hi hakatu kamiet mo hendiat mga yosno mene naki nong keren ba ki ong ba ya kan report la siap lapan kesan ba dipulet ki siap lamar ba ubasi na ba ulatur hi hakatu kamiet ba ki ong ba kimtep ba udai mu adien ba dalam pendapat ya kalat kin salap ba dei uba series ubala kelon yap mo dengan sobo dong ni kapor ba mensua baro pila ya sngo mo ya ka witness nakaliang ka ying kesem ka witness nakaliang ki kun kiti bat menta kani report mundon de kata ka witness mundon la pendam no dengi nakaliang jungi ngi kwa ken mo bang ikwa ba kata ka inquiry ikwa ka honesty inquiry mo kani ka report kalong unsatisfactory not factual mo ndrai la tampo pat ya kani report tengok solo manong kani ka por komunta desi ka jingle jong kani ka government lesi ki brio ki jungi ki patba ki jungi ki la sedang penting pi la sedang ban do confidence ya kani ka sarkar MDA padahal kani ka poru ngasuban penken mau kan uwa jamal kasam we na ki le no patrim ha mo ula ngatrai bi yakan mau hi mo ka tu ka jingja po katat ki la rung ki la siat ki la penyap ki brio ki patba ndrei kat ka sarkar India kadang kem yu mo dipulat kidang kem yu kidang don kata ka inquiry but kasim daki snam makin rai penyap yu ndrai hang ni hapo ka jinla ka jungi ki kaan kalasim hi hakti la jong mo kala le don bo kamsim kem kamsim intergiat ndrai la sulet surung bat siap hatu kalong mo ban sulet untamo what ka artikel 21 ru mo kala keren syai mo kadon ko tu ka right to life mo right to life and kabala keren syai mo pa umdan menu bala ban sim ya ka jigem jong nu ubreo mo tenre hang ni asule ka pomon mo claim don kanu ka inquiry claim don kanu ka jingkem swa lani ban interrogate swa andre kat momon mo la sulet bet la su penyap bet ubreo kalian ka jungiru ngim snguhun ya kani ka report ka pelat kani ka sarkar mentaksi buat katu sistem kenti mo kala delay ni na kaliang ka beri nyu trap pastur ka beri nyu trap pastur jong pat ba ni la sung tenat ba ka government ding bau deputy chief minister ula ong ba haka menta kasgi haka khandai trik on pelat pat ba ya kani kai pat ndrai kani ka sulong waste of time pi masuang kalong waste of time yang ini nomor play ba kalalong Hongkong mo kalong Hongkong kalong kumban ba kani sarkar kala set kala ya kani pangajat beri bujungi ka set kala ya ka sur jong pat ba pada kani ka por ngai ba lingba ki media mene habang idang syong idang protes sang ni idang abi ka report ngai ba ha kani ka session ka ba long meneru ngam ip bikin ya keren ya ki ai mo ngidang mot
bakin sim kong sambha ya kani ka mat ka pemerintah ya kani ka report mo baru kata ka jat beri ko jungi ka apkmi wat lagi la penslam si slam ro ndrai ka jat beri ko jungi ka nang apen apkmi bet bangin yo ya kani ka report ndrai ki klem kran ya yang tai bat kila su don bet tang kata ka condolence meeting mo iba kani ka session ka pemerintah kesni ka su longkum ka condolence meeting kani ka session ka pemerintah kesni kam tan ne ban keren na pemerintah kani ka report mo